No, zadeva je zelo preprosta, zato tudi najbolj, da jo povem čistko, kakor je. Mislim, da bo zdaj že eno leto nazaj, odkar me je Monster, govorimo o energy drinku, povabil v Barcelono na ogled Street League skateboardinga. Jaz sem povabilo z največjim veseljem sprejel, odšel tja in posnel reportažo. No in pol ta reportaža, ki se meni zdi ful zanimiva iz večjih razlogov, ta glaven krivc sem pa jaz, ni bila objavljena. Long story short, popravljam napako, ampak zakaj pa ta video objavljam prav zdaj? Zato, ker se SLS karavana, katere sponzor med drugim je valjda tudi Monster, ravno v teh dneh v Barcelono spet vrača. Enač, poglejte, kaj smo skupaj spravili. Kalifornijski surferji so si v 70-ih, v trenutkih, ko jim mogočni Pacifik ni ponujal nirvane na valovih, izmislili rolkar. 7 plasti furnirja, 4 koleščka, akse in nekaj kvadratnih centimetrov brusnega papirja niso postali le osnova za življenjski stil, ampak tudi športna panoga vredna milijarde. Sodobna personifikacija skaterja je Nyjah Imani Houston. Pri 20-ih je skaterski milijonar, skaterska slava pa ga je doletela še pred začetkom pubertete. Z denarnimi nagradami iz tekmovanj je zaslužil več kot katerikoli drug skater pred njim. Pred kratkim pa je z Nike podpisal 4-letno pogodbo v višini $18 milijonov in postavil nov menik svojega športa. When I was a kid, I skated so much, dude. I skated every day for hours and hours, and I just loved it so much. And my family owned their own skate park, so I had a perfect place to skate every day. And I mean, yeah, by the time I was 11, I was in pro contests, and I mean, obviously from there I was just going to keep it going. And I mean, I'm still just trying to progress more every year. Recepta za uspeh, ki bi ga lahko prenesel na mlajše, ni pravi. Na prvo mesto pa, tako kot mnogi, postavlja zabavo. Just try to have fun with it. Just try to not think too much about like, oh, like I can't make a living off of this or money this, money that. Na drugi strani pa njegovo popolno nasprotje Chris Cole, legenda stare šole, ki tudi po 16 letih profesionalne kariere o pokoju seveda še ne razmišlja. I like my job, I like doing it. I like skating. And I was thinking about it the other day. I don't want to slow down because I don't want to not skate. Pravi, da je največja razlika med skatanjem pred 20 leti in danes internet, v dobrem in v slabem. No one shines. Everybody's dulled down. And that's it. And it's just a constant grind and people want more. And nowadays, like I dropped a video part for one of my shoes, right? I dropped a video part and within a month, people were asking when I was gonna, like, whether I was filming for another video part. I was like, I just dropped the video part. Poti nazaj ni več. Skejtanje je naredilo enega najhitrejših prebojev iz popolne anonimnosti na največji oder. In kdor išče razlog, zakaj je temu tako, Cole ponudi popoln odgovor. Skateboarding hit me because the moment that I saw it, I got the bug, and then the moment I stepped foot on a skateboard, it was my everything. Vse vidnejšega prodora skejtanja v mainstream pa se zavedajo tudi veliki pokrovitelji. Eno vidnejših vlog igrajo tudi zeleni kremplji energijske pijače Monster Energy Drink. Ti so v vizionarskem slogu športu prihodnosti podali partnersko roko. Za piko na i pa je skejtanje postalo še olimpijski šport. In ironično, ko bo okoli prišlo leto 2020, okrog vratov skejterjev pa bodo visela prva olimpijska odličja, se najstnikom pred zasloni sploh ne bo sanjalo, kako trnova pot je za športom, ki pred 40 leti sploh še ni obstajal.